أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكو دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين 315 نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برین عزیز درس مایاش بریا ودا ام گهابی سر بحث که نو چیه نو بحث ما ده بیجه باب و تحریم ریایی بحثا حرامبونا ریایه ریا چیه؟ روبتی چیه؟ مثلا وقتی که مو نمجد بکه مو روژی بگیره مو بچه حجه یعنی مو قنجی که ده بکه و طاعت و عبادت که بکه مو بیجه بلا فلان کس ببینن بلا انسان ببینن و که از نمجد که مو که از چوما حجه و روژی بگیرم یعنی از کبم چه وادا و چه وادا از به قیمت ببم برومت ببم جد بیجن روبتی یعنی ریا در حق حرامبونا ودایا آیت قرآن دست بده که امام نووی و هر وقته بيجي قال الله تعالى رب العالمين جل جلاله لقوتيا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء امر مروف نه تکرن انجق چه تکرن امر و عبارت خود بکنه مخلصین له الدین دین خواه اجبو خوده خالص بگیرنه یعنی مسلمانی خواه خالص صرف جبو خوده پیبیننه نشکو جبو کبن چوه هدا و چوه هدا با قیمت ببن و یک دمت حیوب که نجبو یقاسه حنفاء او امنی توحید و تشریکش خوده را چه نکن معلومه ریاتی یعنی روبتی چشیدی که شرکه جرد بجن شرکا خفی او شرکا یعنی خفی نه اشکره چمکو مثلا مو امجی نمجد بکه یانجی مو بچه حجه و یانجی مو قنجی که دل انسانا بکه و جا مو بیجه بلا شخوا خوده ببینه بلا فلان انسان جی ببینه نه نما که معنی چیه مو و انسانش خوده را که و که شریکا خوده مجوه بپارزه انشالله اب آیت خلاص آیت دیا قرآنه بجه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدقين خوا خير و خيرات خوا بمنته یعنی منته و عزیت بیهوده برندنه چون منته یعنی تا قنجی که یکی کرد و جا تبکی منت دنی سر پشتوستویوی و دنی سر پشتوی بجا ما اف قنجی تا کرد او ابا خیراتا بیهوده چو یعنی تا عزیت بیم تا قنجی کردی که پشتنگه تا یعنی ضرر که بدیه دشت اشتغالی کلی بجی پیر بشکه اوه تا عزیت دوه او صدقات چو بیهوده و رعاء الناسی كالذي ينفق ماله رياء الناس ويكس شناكن اوكو مال خوا خرج دكنا وخير وخيرات دا خرج دكنا لبلش بو روباتيا انسانا دوكو انسان بيجن آفرن دوكو انسان متحويب كنا خود مشبه بپارزي ان شاء الله ام هات آياتك دي قرآنت بيجه يراؤون الناس ولا يذكرون إلا قليلا وجا مرو بحث مرو منافق دكه مرو دري نمو من خالص بيجن چه خود در حق وضع بيجه چه يراؤون الناس او روباتيه البر انسانا دكن يعني رياء دكن نجبو انسانا بيجن دقانو يعني عمل دكن دقانو بكبن جبه انسانا دو انسان بيجن آفرم ولا يذكرون الله إلا قليلا ذكر خود ناكن خود بيرا خناين انجا كم جارا بيرا خودتينن اوجي يعني ذكر خود دكن اوجي دق وقت كو انسان و ببينن وقت مين مسر حديثا واي خود چنه حديث ما آيات القرآن خواندن ام هذا حديث 1618 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة هتنقل كنا خد جرازي بقوتيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خود سحكر عليه الصلاة والسلام هولي دقوتا قال الله تعالى خد تعالى قوتيا يعني اف حديثة قدسية پیغمبرش خود نقل ديك قوتيا رب العالمين هولي قوتيا أنا أغنى الشركاء عن الشركي از زنگين تري به محتاجی تره شریکا ما شرکه یعنی محتاجی ما بول شرکه و تنینه شریکاتی کسی و تنینه مثلا و حج کو گوده جمع گوتی یک کریار قنج بکه و جا جبو خوده دیگه جبو رضا خوده لبله بیجه بلا انسانجی ببینن بلا انسانجی بیجه ما آفر مدح مبکنه او کر او انسان کرن شریک خوده الله بیجه
اش و شریکه اش و شریکه در کتم بلا همیش ورابه من نوه من بهر خاشی دعوا یعنی شرکه دا از زنگینتره به محتاجیتره شریک ما محتاجه ملبال عمل ولی وانینه من عمل عملا اشرک فیه معی غیری کسی که عمل که بکه که یاری قنج بکه و جو یش غیری ما یکی بکه شریک و ترکتو هو شرکه از وی و شرکوی ترم هاو دوا یعنی وی از شرکوی حواله ویدی که ما او بلا بهرامجیش وی رابه رواه مسلم اف حديث امام مسلم نقل كليا خود جرازي به حديث 1619 وعنه ديسش ابو هريره هات نقل كلام خود جرازي به قال قوتيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش پیغمبر خود سحكر عليه الصلاه والسلام هولي دغوتا ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد يعني رجا قيامته مروفه او مروف اول در حق ودا يعني عليه ودا قرار بدهید او محکمه خود دا محکمه کبرا محکمهش همیا ماستر دا او انسان کش هم جبریا همه کسی علیه وادا قرار دهید کی نه رجل استشهد زلامی که ظاهرا شهید بیا یعنی چه نظر انسان دا شهید بیا هر بیدو امیج شهید بیا فاوتیا بهی بجا او ملیاکت وی دینه او انسان دنیای دا شهید بی ظاهرا وی دینه فعرفه نعمته رب العالمين نعمت خوا بيد ناس کرد بيجي ما اف نعمت ترى نكر بي ما اف امكان ندابين تا فعرفها او و امكان حميا بيرويته ناس دكه بيجي بله تدابيم قال فما عملت فيها بيجي رب العالمين بترسه تل همبري و نعمتا تشكر دنيا دا قال ابجا او مروف بيجي قاتلت فيك حتى استشهدت ما از چه بكما ما الرياضة دا أس مش شاركر حتى أشهد بي قال رب العالمين بيجته كذبت تفرادك ولكنك قاتلت لأن يقال جريء لبلت الشاركر تشوي حرب كفرة دقانو بيجن مراوك جسورة مراوك جگرة مراوك زرافة فقط قيله ولي قوتنجي چقا زراف بي چقا جگر بي چقا مرخاص بي ولی گوتن تا اجرت آخوا ستاندیا بله ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار بجا پشتینگه امروی تکرن خدا على امروی دیگه امر ملیاکت دیگه فسحب على وجهه يعني سر روی آخوا يعني سر نقوتي و سر روی خرخریننا دبن بال جهنم و حتى القي في النار حتى دبن طافجن جهنم دوالي خرخر نسر روی يعني دبن طافجن آخر جهنم دا خدا من محافظه که و رجل زلامك دبجا بجا زلامك ده تعلم العلم وعلمه علم خوانديا وعلم انسانا كنيا دايا هنكرن يعني فقه خواهي كرنا وطلبه خواهي كرنا و ما حجكو امیجن حدود درس دانا فلان يعني علم گرتش خورا و علم خوا پیشکش خلقجی کیا تشجال تهلوكا و خاص به هم بدیه و قرأ القرآن و قرآن جي خواندیا فأوتي به یه وجه ملیاکت وی بیننا بر محشره بر محکمه خوده فعرفه نعمه فعرفه رب العالمين نعمت خواه او کل دنیای گری نصیبه وی خوده بيبدا ناس كرن بجت اب نعمت مدابين تا فعرفها او جوا نعمته بيروي به ويا ناس بك بجو بلا يا ربي افهمي نعمته دابين ما قال فما عملت فيها بجت در حق و نعمته دادا شكر هم بري و نعمته دادا شكر قال يا بجت تعلمت العلم وعلمته ما علم تا يا ربي ما علم خده علم تا مخوان ومب انساناجي دا زانين مب انساناجي دا هنكرن بلاف كر علم اخوة وقرأت فيك القرآن مش بوتا قرآن خوان قال كذبت رب العالمين بجي حاشا تفرادك ولكنك تعلمت ليقال عالمون وقرأت القرآن ليقال هو قارئون لبلت علم خوان دقنا بيجن شقا عالم مازنة وقرأت القرآن تا قرآن خوان ليقال هو قارئون دقنا بيجن أبها قارئة يعني قرآن خوينة باشا خدا من محافظة إن شاء الله ثم
امر بهی پشتی که خود امروی دکه یعنی امروی مش امر داده ملیاکتا فسحب على وجهه روریکی یعنی سر روی خرخری کنینا حتی القیا فی النار حتی تأویتن آگر جهنم دا حتی طوفجن آگر جهنم دا و رجل وسع الله عليه و جا زلامک ده یسسا خود امکانک فرح داره امکانی مالک بر فرح مالک زیده که یا نصیبه و اعطاه من اصناف المالی چشید جور به جور مال دایه فاوتیا بهی و جا یوی بینن بر محکمه خوده محکمه محشره و فعرفه نعمه رب العالمین نعمت خواه امکان خواه کو دایی الدنیا دا ويبدا ناس كرن فعرفها او جوا ناس بك بيجوا بله يا ربي تا افقو مالو حول حميد دا بما قال وجه رب العالمين جاب برسه فما عملت فيها تل در حق فم او مالو نعمت مدوين تدا تشكر هم بري ودا تشكر قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك ما تركت ما نهشت من سبيل تر نهشت تحب ان ينفق فيها تحاجي بكي كو انفاق تدا بكرن تحاجي بكي كو مال تدا بخرج كرن مت دور نهشتن مال خوال تدا خرج نكري تشتو كنت حاجي بكي من حميد دور مال خوا خرج كر جبو رزاتا جبو تا قال او رب العالمين بيجا كذبت تفراتي ولكنك فعلت ليقال هو جواد لبرتا وكر دقانو بيجن چقدر زلامك مرده چقدر زلامك جو مرده ها فقط قيل حقا ولي قوتن تجي يعني ما تتكرنجي ثم امر به پشتنگه خدا امروی دکه امر ملکت دکه در حق ویدا فسحب على وجهه اني سر روی خاطر خرخراندن ثم القي في النار پشتنگه تأویتن آگر جهنم دا رواه مسلم اب حدیث امام مسلم نقل کریا خدا جرازی به خود من نکش وقت قسما خدا من محافظه که انشالله ما وقت هفدام بله حديث 1620 وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هات نقل كده خودش شو باوي راضي به ان ناسا قالوا هناك انسانا قوتن قالوا له ابن عمر را قوتن إنا ندخل على سلاطيننا ام بچی نك سلطان خواه نك حكمدار خواه نك ميرن خواه دور امام عمر دور عبد الله كور عمر دا ام دچی جماعه فنقول لهم بخلاف ما نتكلم ام دشتوال شورات بيجي روی وادا او تشتكو وقتكو ام در کتیش در و ام نو بنا پیوی یعنی تشت امش در و نبیجی ام جماعت بیجی ام متحواتی حالا و امش در و متحواناکی بلکه نحسوادکی فنقول لهم ام شورات بيجي بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم وقتكو ام شو در جنكو در کتی ام او تشتكو ام بیجی ام ترسوه شورات بيجي حضور وادا بجا افچانه جائزه نجائزه قال ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر قد خودش راضی به كنا نعود هذا نفاقا على عهد رسول الله ابو هوند کی سر دور پیغمبر خوده مدگاتو منافقیه مدگاتو نتشتک بابت مؤمن کامله اف منافقیه ما او بحسبان منافقی سر دور پیغمبر رواه البخاري اف حدیث امام بخاری نقل کریه خودش راضی به حديث 1621 وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه جندب كره عبد الله كره سفيان هات نقل كنا خود جرازي قال قوتيا قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام هولي قال من سمع الله به ومن يرائي الله به كسكو كرياره بك دقنو خل او عيشوي سحبك يعني او دشتكو قنجوكو دكه سحبك خداوي رزيل بك در رزيل كران محشر ده خداوي كان در رزيل كران يعني رزيلوي حمي كسه يعني ده ناس كران يعني وي ده شفره بك او ماسكه بر رويوي خداوي ماسكه باوجه و جي جدا بك وي رزيل بك بهمبري انسان حميال بر محشره ومن يرائي الله به كسكو ريباتيه بك رياء بك خدا اوی پیشتر مروف حمیادا دیسا رزیل بکه یعنی اشکره بکه کو اوی او تشتکوش کریه همیش بور ریایه کریه متفقون علیه اف حدیث ها بخاری مسلم هر نقل کرنه بله ام هات حدیث 1622
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هتناقل خود جرازي قال قوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل كسيكو علم كشخرا بگره او علمكو صرف بو رضا خدا لازمه بگرتن لازمه او علم به تحصیل کردن جبو چه صرف جبو رضا خدا وجا علمك ولي بگره لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا في الدنيا من الدنيا وجا او نجبو خداوي علم دگره جبو منفعتك دنيوي جبو منفعتك الدنيا دست خابخه جبو علم دگره لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رجع قيامته بهنا جنة سحناك او رايحة بهنا جنة خوش او سحناك حال او بهنا جنة واحد شو حديث كده تقولن 500,000 سال 500 سالا قيناها 500 سالا ته حس كرن ته صح كرن و او به ته صح كرن او بهنا جنة جي صحنا كنا رواه ابو داود باسناد صحيح اف حديث ابو داود نقل كريا بسندك صحيح بله باب ما يتوهم انه رياء وليس هو رياء اف بحث هذا الحق بدا تشتنحنا مو بجقي رياء روباتية لبلي حال أفا نروباتية تشتهول جهلا عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر هو تناقلتنا خود جراز بقوتيا قال قيل لرسول الله اش پیغمبر خدا رو هولی گوتن هولیش پیغمبر پرسین ارأيت الرجل يعمل العمل من الخير چه بيجي رسول خدا در حق و مجردا زلامك مروفك عمل خيره ديكه يعني كريار خيره ديكه ويحمده الناس عليه ويحمده الناس عليه بجا انسان جي مدحوي ديكن عمل خيره عمل قنجه ديكه لبلي انسان جي رحمل دي بوونتا و خودش ترازي به و سپاس اشترا و تشکر فلان مدحوي جي ديكنا بله بجا اف ريايا يا رسول خدا قال پیغمبر خدا گو تلك عاجل بشرى المؤمنين اف كيف خاشيكك پیشنا كيف خاشيكك الدنيا دا خدا كي يا نصيبه وي كيف خاشو مازن هویاویا آخرته اف مزگینی که کیف خاشی که خدا الله هیل دنیا دا که یا نصیبه وی یعنی اف نابر ریا چون کش بو خودت که لبله او تشو کش بو خودت کلی بجا انسان جی متحویت کنه دعا جرات کن و سپاسیا جرات کنه اف نابر ریا رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کنه خدا جرازی به خوش کو برن عزیز بلال وده بسکنه حتی درس کیامه یاده بمین خیر و خوشیه دام